پرکا کاراساتên din li Bexda li ser hikûmeta Iraqê hate tûmarkirin. Lê vê carê dûriş karasatên terorîstî saxlemiya Yermûk li Bexda bê diyarkirina hûkaran agîra kiltaya zarokbûna berbû derencam. 12 zarok giyanên xwe li dest e. طبيعة الحريق وطبيعة المكان روشا گوتی دا آگر بویه نهشت ام همی زاروکان رزگار بکن ما 12 زاروک درخستن و 12 دین جی دستان آگر بلز بلا بو هر واجی جین درخستن Kesûkarên wan zarokan evin vê karasatê giyanên xwe li dest dan girî û qêjît nav saxlemiya Yermûk hikûmeta Iraqê vê karasatê tûmetbar kirin. Lê layanên peywendîdar li Wezareta Tenduristî amade nebûn ku lêdwanan bidin û bi çi şêwekî qerebûya kesûkarên wan qurbaniyan bidenebû. الكاميرات تظهر انه الطبيب کامیرا دیار دکن که پزیشک و هر دو بردستین وی دست به درخستنا زاروکان دکن وان نه زاروک رزگار کرن لی مخابن نگیشتن کویندن رزگار کن آگر با آواکی بهوده بلابو دبا کو کسکی اویا کربه و ندوره کو کریاره که تروریست لی ام لبند راپورتا بلگین گناهکاریان کو او نهال جهه رودانی کار لسر دکن و دیل گو راپورت دیار به اگر کسکی خمساری کریه آنا Paş vê karasatê layanên peywendîdar dezgehên ragihandinê bû romarkirina şînawarên vê karasatê qedexe kirin. Kêmasî û giringî pênedan egerek bûn ku Evrokya nêzîkî 12 zarok li saxlemiya Yermûk li Bexda giyanên xwe li dest bidin. Piştî vê karasatê pirsyara têde dariştin kî ber pirsyara? Salah Mamari'dengî Amerîka. Bexda.